Ćao drugari! Pogledajte ko je došao da se igra sa nama danas. Da li znate koja je ovo životinja? Ovo je jež. Jež koji ima na sebi bodlje. Gdje su mu bodlje? Nešto ima unutra. Da li su mu bodlje možda unutra? Hajde da pogledamo. Možda možemo zajedno da otvorimo. Ovdje ima nešto što ako okrenemo unazad ovako. Da, tako se otvara jež. Možda treba još malo da otvorimo. Da, evo ga. I tu se nalaze šarene bodlje od ježa. Hajde da ih sve izvadimo i stavimo tu. I onda zajedno možemo da ih stavimo na ježeva leđa. Tako, hajde da ponovo zatvorimo ježu leđa. Prvo ćemo da stavimo tako i onda ćemo ovo da zatvorimo nazad. Super, uspjeli smo. Hajde sada da vidimo koje ćemo prvo bodlje da stavimo i gdje. Da li vidite da sve ove bodlje imaju brojeve, a također su i različitih boja? Da li vidite ovu? Koji je ovo broj? Broj 1, a boja je ljubičasta. Pa hajde da nađemo koja je ljubičasta bodlja broj 1. Da li je ova? Ne. Ova je broj 9. Da li je ova? Da, ova bodlja je i ljubičasta i broj 1. Tu ćemo staviti ovdje. Super. Hajde onda da nađemo ovu. Ova je broj 2. Koje je boje? Plave. Imamo dvije plave bodlje. Koja je broj 2? Ova? Ne. Ova? Da, ova je broj 2. Stavit ćemo je ovdje. Sljedeća bodlja je broj 3. Tako je. A koja je ovo boja? Zelena. Da vidimo koja je to zelena bodlja. Da li je ova? Da, zelena je. Ali nama je potreban broj 3. Da li je ovo broj 3? Ne, ovo je broj 4. A ovo? Da, ovo je broj 3. Hajde da je stavimo. Super, za sada imamo 1, 2, 3. 3 bodlje. Sljedeća je broj 4. Broj 4 je zelene boje. Nju smo koristili malo prije, tako da je to ova. Odmah smo je našli i odmah ćemo je staviti tu. Sljedeća je broj 5. Koje je boje? Žute. Ponovo imamo dvije bodlje. 7 i 5. Rekli smo da nam je potrebna broj 5, tako da ćemo nju staviti ovdje. Super, sljedeća je broj 6. Koje je boje? Crvene. Imamo dvije crvene bodlje. Wow, pogledajte ovaj broj. Da li znate koji je ovo broj? 0. Ali nama ne treba 0 sada. Nama treba broj 6. Pa hajde da ga stavimo tu. Sljedeća je broj 7. A boja je žuta. Našla sam je. Evo je. Hajde da je zajedno stavimo tu. Koji je ovo broj? Broj 8. A koja je ovo boja? Plava. Evo, stavit ćemo i nju. Wow, ostale su nam još dvije. Broj 0 i broj 9. Crvena i ljubičasta. Evo ih ovdje. Hajde da stavimo prvo broj 9. Koje je boje broj 9? Crvene ili ljubičaste? Ljubičaste, da.
Evo, stavimo tu. I posljednji broj je broj 0. Stavljamo ga tu i on je crvene boje. Wow, pogledajte ježa! Sada ima svaku boju na svojim leđima i baš je šaren i sladak. Šta on još ima? Šta mu je ovo? To mu je mali nos. A šta mu je ovo? To su mu oči. A ovo? To su mu uši. A ovo? To su noge. Jež ima male nožice. Eto, dragi drugari, sastavili smo ježa i baš je bilo zabavno. Hvala vam što ste mi pomogli i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!